ki jing kwa burom bat ki jing ai burom ki jing kular ya ki paj ba so yang namar tangkan ka constituency kenang sa banjit ikinong yalam bat ka ba kham sngau per kalong ba haso yong dang ya kawang kti henrei hayeng dorbar pat laya trailang kadon ka jing yepen pau ka jing yepen ibor siphang kata ka jing la jongki henrei ki paj ba ka jela ki benut batang ya ka tem motor ro kim padla le ai henrei tang ki jing kular nadu menchua hadu menta ki paj ba ka so yong le se ki sngau thu kamba Latip bat ngiladon lupa ya ka sorkar hakti mentang idon kam satang yo chabi Kenyo ngikwa bet bansyong hakajaka badon ustering de mangi banya ya kakali de ki arpo nyongot ki banya ya kanika kali gabahe bat habaginya nginya syakajaka pelang gabajengam ka umpo leu kebatiang gababang kajaka bam pelang ka bom jutur khong lanununuru video ada yung kata nando video akong kata kai ka bangamut banong ya piki pajba noksok snong ba jong ka welengkut kamtam ki leaders jong ka parti NPP ki leaders jong ubadeng samlin what artatin shu late nangai sayeng syasem rung yeng rung sem tray lakakam gitu ki perlok ki badang artatin ki beskutu bakla ong yakis ngau bahawat skutu bakla shu mata namar utrai tu utrai ki clear tedai ki clear lapi kwa ya kasyadut ha yu ba samlin pikwa kasyadut ka baklem sini jet ya you know biambe de biom no Andrei pikwa kasyadut rukadut ka babang ka bakleng ka basiam kasini ro pikwa si pau samwa yoi jet yu samlin balai namar une ubalong kum upara kaddu jong upreston batu konran undon hasenda jongi ngabatai lepa ya kata une undon UDP is already gearing up for the fight in Soyong constituency and we have already announced also the nama hakib nai ki baladap ngaladabong aila di ki parti rilum bakin poi sya kathong jong jingcot ya baro ki parti rilum kham tam ka parti UDP lai kati ka parti rilum ka babun patam kadai hok penom Henry upai ba khasi jongi umdei babi udeu basta wah kata gajing start ngano ipi ko manglairap keleng-keleng Utang bohong tong ini ay no ya BJP maka day ka sorkar kabun pisa tarus tahi. Tabong ay no ya NPP maka day radan upang sorkar mikalaya tarus tahi. Bohong ay PDF pada ka parti kepadang susdang kepada thoktan kataru ka stathi. Nakalang ka NPP ligiyong insawan dan pintiamit. Ganong dawan tu perstun rum saliere dan kamrit itu dasiang nak bernipiat romper. Balai ngapa nong kumta? Ngingim day kum ke konstitusi syati mansuang banbi no kasyadut ka bate ada ka klaim. Lane tak sini si pau syamot. Tangkumtan job election. Hana jid dia ukur tong ke NPP ngan yalam syakamadan pelang bajerngam. Long kumta, ni pai bahasa yang ngide ki pelang ki masih. Hakapor lockdown hanela da pimyo kau tu ya bam du juru. Dalam mentah dawan soyo dengan yalam syak pentah pelang. Kane karukom keren bi. Ngala da pitsyai. Kau kekentin, nyihapan pensyai mo. Mendai bengikin po yang tak parti. Nyihapan pensyai, namar ba. Kajingwan penbi. Yo pai ba soyong kajur ba.
Bat ketua kejing keren jo itu presiden kasang samla jong ke NPP hana. Baro ubri ubastar mano bala banlen. Ladak lem dapli kalat kumnun lai ban keren. Kumo itu irang ba mene. Baro ubri ubastar mano bala banlen. Upai ba soyong sansne mula aimat haasan beli pa umju keren.